Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku ngufu z'igiheburayo, tureba inyuguti zigize igiheburayo no mu buzima busanzwe uko tubona ko igiheburayo ari ururimi rw'Imana. Mwibuka neza ko tumaze kubona izi nyuguti zikurikira: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Haf na Lamed. Izi nyuguti rero tubanza kuzibona mu buzima busanzwe, ni gute tubona ko igiheburayo koko gifite ingufu. Turebe ikiganza. Turabona ikiganza mu giheburayo ni Yad. Kiba cyandikwa gutya, Yod na Dalet. Uko mubizi, Yod ifite umubare ihagarariye 10, Dalet nayo ifite umubare ihagarariye 4. Wabishyira hamwe bikaba 14. 14 bivuze iki? Mu kiganza cyawe, buri kiganza gifite ingingo 14. Reba, 1, 2, 3. Gifite 3. Urutoki rw'agahera rufite 3. Nure 2. Igikumwe kigira 2. Sibyo? 12 ukongeraho 2, 14. Biratangaje kubona ko ikiganza mu giheburayo cyitwa Yad, kandi cyandikwa gutya ukoresheje Yod na Dalet. Yod ikaba ifite 10, Dalet ikaba ifite umubare 4, bihagarara bikaba 14. Wabishyira mu buzima bwa nyabwo busanzwe, ikiganza nacyo kiba gifite ingingo 14. Aya ni amayobera n'ubuhanga bw'Imana buhanitse buhishe mu giheburayo, tuzagenda tuvumbura buhoro buhoro tukabasangiza kugira ngo tumenye ibintu biri ku isi ku buryo bw'umwimerere, atari mu buryo byahinduwe mu Cyongereza, mu Gifaransa n'izo ndimi zose. Nk'ubu wari uzi ko ugendana ikiganza cyawe gifite ingingo 14, mu giheburayo ikiganza kikakivuga Yod, nacyo kiba gifite umubare 14. Ibi ngira ngo nibishya kuri weho, komeze ukurikire, tuzabasangiza n'ibindi byinshi uko bizagenda bihita. Tukaba tubashimiye, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.